Tokrat smo pred zaključkom prve polovice prvenstva pred mikrofon povabili enega tistih, ki je doslej igral največ. Za Mitjo Vilerjem je Špiro Peričič v prvem delu sezone preživel največ minut na igrišču. Po prihodu v Maribor se je takoj znašel v pomembni vlogi, tako na evropski kot na domači sceni, kar je bil zanj velik preskok. Bilo je malo teško u početku, bila je nova ekipa, odmah sam upao u igru i mislim da što vrijeme odmiče da se sve bolje uklapamo u ekipu. Nema prostora za nikakve pogreške, za opuštanje i tako. Trebalo mi je malo vremena da se priviknem. Imao sam dobre momente, imao sam loše, ali to treba da ima neku konstancu, da budem dobar. Kot je v tej sezoni rasla in se razvijala ekipa, se je tudi osrednji branilec, ki je debitiral z golom na Islandiji, vmes zamenjal tudi dva partnerja v osrčju obrambe. Sale je fenomenalan igrač, kao što svi znamo. Bilo mi on je već tu bio prije mene. Dosta mi je pomogao da u tim europskim utakmicama i svemu da se priviknem na klub, da se priviknem na zahtjeve Maribora. I sad je došao Mitrović, tako da mislim da sam sve pohvatao, on je momak isto ima dosta iskustva, tako da pomažu mi u svakom segmentu igre i mislim da su fenomenalan igrač jedan i drugi. S tekmo v Kidričevem se torej zaključuje prva polovica prvenstva, lige, ki je na vrhu, najbolj izenačena doslej. To znači da je liga dobra, da ima dosta dobrih klubova i mislim da je to dobro za slovenski nogomet. Mislim, mi bi volili da imamo 20 bodova više od svih, ali to nije realno i nama preostaje samo do kraja da damo svoj maksimum, da budemo glavom unutra u 100% u prvenstvu. Naslednji nasprotnik Aluminij je dokaz dobrega dela v slovenskem nogometu in bo znova precejšnji izziv. Nenazadnje gre za duel sosedov, ne samo na lestvici, tudi na zemljevidom. Aluminij, dobra čvrsta ekipa, to svi znamo. Ali mi imamo svoj cilj, znamo svoju kvalitetu i tako da mislim iskreno sve tri utakmice do kraja da ćemo pobijediti. Samo treba biti pravi pristup i to je to. Aluminij Maribor, Kidričevo, nedelja ob 5:00 popoldne.